Kalangren constituency kelasa klaim unang mikmat ki yang dorbar Khasi Hills Autonomous District Council namar gajing klatno MDC jongka. Kumta ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance kalashim ekarai ban penlong no ek election MDC shteng samoy ha Kalangren constituency ha arpu praterik ubnai rempang. Bar gajing nyo iki vote pat kan long ha lai terik ubnai leber menta kesnem. Yakni karai lashim gajing ilang jongka kunhun menteri keblai kendo ha kesngi balang jongka tayo. Kajing ilang jongka kunhun menteri kebela penyat menteri rangba kejelau Konrad Kongkal Sangma kalashim kenegarai lembah kajing terwa kebelawan nagetnat District Council Affairs kejela. Kalangren constituency kebahab haka Khasi Hills Autonomous District Council kamshim ladon nong mikmat syaga yeng dorbar District Council nadu ubnai risau kesenam arhajar kat kendai. Hadin kajing klakno jong MDC nageseng UDP uba Nasar Marwen. Habakran nikelat Partai Kubor usembut menteri rangba kejelau uba Preston Tunsong ulong baga kenhun menteri kala menjeru ya kajing penbet kumala terwa dan ketenat District Council Affairs haka bedai baga kajing penmi iswai ketup kerteng jong kinong tap vote haka arpu praterik ubnai kala lengkot batlarai baka tarik bakado banbo ikinu ginu kajing ujor kandai haka kat arterik urempang bat ikini kajing ujor an pendap ya kajing bishar haka kat lai tarik ukala lengkot loong bay kajing tap kerteng bapura jong kinong tap vote on sepenmi haka katsan tarik urempang. Kat kum kajing itu ujung katarik ban penmi kajing penmenah lor ke election kandai ka katnyo tarik urempang. Kabadai ru kesngi basedang kajing tap kerteng jongki kertong. Bat kesngi basedang bantre kam ka model code of conduct. Upente bagatarik bakado ban tap kerteng kandai ka kat kandai tarik urempang hadok kepor lai bejejan miet. Bat an penbuat da kajing bishar ki kot kisla jongki kertong. Wong bagatarik bakado ban weng kerteng kandai haka arpo tarik urempang. Bat kajing penmenah ki kerteng jongki kertong bat kajing sam ki syap syaki kertong kandai haka arpo arterik urempang. Ula pentip bagi ki election shteng samoy an penyat dekat District Council Affairs jong kejela. Kasgi ka bangin notify na kabenta ka election ban fill up ya ka vakansi kabedai bat Kalangren konstitusi MDC kan long haka khat nyeuterik bat kanika khat nyeuterik kan dei ka sngi ka bangin penmi ya ka notification haka ju ka poro ka ban trekam ka model code of conduct haka to ka konstitusi to ka last date amta ka filing nomination kan long haka khat kandai tarik umnai baar nang taka scrutiny kan long haka khat kendai trik menai baar hadin kalai beji namar ka filing nomination khat kendai trik kalas hapo kalai beji bad hadin kalai beji kan don ka scrutiny nang taka last date ban withdraw kan long haka arpo trik bad nang ta ka ban final ya ka publication valid nomination bad ka allocation of symbol kan long haka arpo trik jong ubnai baar nang ta kasngi ban tep bot kan long haka arpo pratrik jong ubnai baar bat kasngi yu bot kan long haka lai trik ubnai ubalai ar hajar arpo kita kedeki agenda ke ban nakleng kabinet nila approve menta kasngi Usembut Menteri Rangba Kejela kini kesengi ulah keran syai kedar haba penti kena bagi Sarkar Meghalaya Democratic Alliance dan leleru kan sange ekejing persya ek Citizenship Amendment Act jong Sarkar Pedeng haba pensyai ru ekejing mi ki kubor ki bapen sungthok bakla bak inline permit kan keta ya kakam jung okai perthai ha Kejela kat kum kejing ong unu Menteri Sarkar ke inline permit kan keta ru em kakam jung okai perthai nerikan senang kiau arsya ek senam banwan namar kejing sungu shngan Banch penken mau, kayang dorbar tawan kejela keladap menjur karai hak dorbar bekerpang kebelalong hak kat kendai trik uno opera kas 6 balalet. Ban kerpat ek Sarkar Pedeng ban pentrekam ya ke inline permit ha Meghalaya. Menteri Uong bagi Sarkar kelawan rak bat menjur ke negarai namar gejing sokya shisha bat om namar gejing penjam gejing ki jeng seng balang kum balai keren daki kat tokat ni. Wito bagi Sarkar jela kerang ap kami lenti haduk mentai kejeng ai ketien na Menteri Korbari ke Sarkar Pedeng banyak ekran no alor karai bandawa pentrekam yak inline permit ha kejela. Menteri pihak jurong Pedeng gemu Menteri Sarkar Sabah konon kena kejeng dawa menteri kami ke LP Islam Arzak kat lai asal. Pihak mentai beli ke Sarkar satu kopor kontrak menpasir ke Rasulkan. Hi kadau tu ke basai kedar kelong takan di. Ngiru hakijing sya ngimdai ban le kata kadau tenrai kelong ba ka governor claim approve claim asen ya ketuka ordinance MRSSA hakijing sisa ka MRSSA ka ne ka bengile haka amendment ka bengile menta ka de ya morales ka LP tang ba ka kerteng ya per hiso bangin jin layo ai ketu
ngong epi ngala ada batai tek le ngin la yo katu ngatrai ke question kata ngin diman ka LP kamarais nomor ba ya kata por ngile ka menru ngila konsult lang bat ki stakeholders ba per na baro phi ong hadu ki political parties phi ong ki seng balang phi ong ki senjuk ki nong sencharge dong ngila de syong ngila phliu ngila thirut na dong sedong ti ultimately ngila ya biang den rei kum mong ong pi kajian nok kum tu te hadu menta kadang sakut ketuka ordinance ka bengi phak ba pas kabinet hadu menta ngimpat yo ka sen na kaliam kom no te ka sakut dak ta